interesantnu, zanimljivu i neobičnu izložbu. Narodni muzej je poznat po tome što je prezentovao tokom poslednjih nekoliko godina velikane likovne kulture, kulture uopšte, tradicije. Međutim, mi smatramo da i ljudi koji ne predstavljaju, da kažemo, imena relevantna u likovnoj, primenjenoj umetnosti, znači obični ljudi koji imaju svoje profesije, koji su, znači, službenici, radnici i tako dalje, a imaju afinitet prema kreativnom i umetničkom zanatu, da su veoma značajni za jedno društvo. Samo društva koja i države koje imaju takvu bazu, znači kreativne ljude koji su posvećeni ovakvim poslom, možemo nazvati kulturnim i civilizovanim. Upravo ova grupa, odnosno centar takozvani TOM, se predstavlja danas u Narodnom muzeju. Ja moram posebno da pohvalim našu kustoskinju Mileva Šijaković, koja nije došla ovde da stane zato što je skromna, a ona zaslužuje da bude ovde pored nas. Ona je izvršila, da kažemo, odabir i napravila jednu koncepciju. Svakako da ljudi iz ove asocijacije kreativne, TOM, tako, su vrlo bili angažovani, ja im se zahvaljujem što su bili tako posvećeni poslu. Predstavit ću Tatjanu Budaković, koja će predstaviti na tu asocijaciju koja ovde izlaže i koja će vam reći nešto o ovoj postavci. Izvolite. Dobro večer svima i zaista vam hvala na ovolikom interesovanju. To je nama najveća nagrada za uložen trud kako bi neobična riznica otvorila vrata za sve one koji neguju, poštuju tradiciju, kreativnost i popularizuju sve to. Hvala autorima i izlagačima pre svega na poverenju i na želji da svoju kreativnost podele sa svima nama. Takođe veliko hvala Narodnom muzeju zato što su imali sluha, imali su dobre volje i svesrdno su nam pomogli da sve ovo ugleda svetlost dana. Kustos Narodnog muzeja Mileva Šijaković zaslužuje zaista našu veliku ljubav i svu zahvalnost zato što ima ogromnu energiju i bez nje ovaj prostor ne bi bio prostor. Ja ću sada reći samo još ovo, da ćemo na trenutak zaustaviti vreme. Prepustit ćemo ovaj trenutak vama da uživate. Hvala vam svima što ste došli.